principio, pues estamos, el paciente está viviendo. شارەزای شێرپەنجاسینگی دکتۆر ڤیسەنتێ ڤالێرۆ دکۆمبوونەکە دا ئاخفت و نیترین پێزانیندان کە دەچاوە شیرپەنجێ چارەسەر بکەن کو جارەکە دی نەڤەگەڕێتەوە. And this meeting, people that want to know about دوێ کۆمبوونێدا خەڵک دەخوازن بزانن کە ئەو چ بکەن و تشتت کە ئەو دکەن درستن ئاننە و هەرێ چارەسەرێکا دروست لەوان تێتەکردن. treatment. ئیشبیلی ڕاستیە دەرمانکردنی دکتۆر ڤالێرۆ بەحسێ کریارەت نەخۆشە دەکات کو چ بکەن دا شانسی وان پتر بێت کو ژێ شێرپەنجێ ڕزگار ببن. Avoiding weight gain. نهێلن قەڵاو ببن هەر دەم وەرزشێ بکەن. دێ باشتر بێت بۆ ژنت کو گرفتاری شێرپەنجێ بووینە. Outcome for women that they have suffered breast cancer. ژیانەکەەوە سەدێ ئەگەرە خۆ هەبێت حتا لەسەر نەخۆشێت وەکو سنتی هاتەوەی کو شێرپەنجاوی بەڵاوە بووە جهدیت لە شێوێ. هەرچەندە ئەس گەهشتنەوە پێنگاوە چارێ بەلێ هێشتا هەندێک تشت هەنە کو ئەس دێشێن بکەم دا شێرپەنجەی بەردەوام کنترۆل بکەم و نەهێلن پتر بەڵاوە ببێت و هەستەکە باش من هەبێت بۆ دەمەکە درێژ. نەبتنێ کنفرانس پتر دەرفەتا دەتە نەخۆشان. هەروەسا دێ پێزانینە وەرگرن لەسەر چارەسەرکردنا پێشکەفتی و وان نەخۆشت گەهین تەف هەفتوو. ئەندرو شۆر کو لەسەر دەرمانت نوێست لە ساڵە 1996 لوکیمیا وەگرت بوو وی دەرمانێک جەرباند. دەبێژێت دەرمانێ سبە ئەڤرۆ وەربگرە. I received medicine من دەرمانێک وەرگرت کو 10 ساڵە بەری هینگی هات بوو پەژراندن. as I was in a clinical trial. شۆر دەبێژێت کو مرۆڤ بشە شیرەتە پێ بگۆهۆرێت لە سەڤان تشتا و ئەڤە ئێکەش قازانجل vê xirve bûnê. And then as you meet people who've been دەمە تو gelwan kesa kon dibî ku hatîne çareserkirin ku te jî ew nexweşî heye dê wekû bira lê ên an jî wekû xwîşka lê ên ev e jî pitir bawerî hêzê dete mirovî. Tony Morales hatiye verê danîneriya tora kirêra şêrpenceya pankreasê biket ku rêxisiyeke bo çareserkirina kesê şêrpence vegertî. It's a cancer where you only Di vî demî da kesît ke şêrpence vedgirin tenê 6% şans heye ku sağ bimînin. Ez a bar dike mirovê hişyar bit û xwe parêzit û pitir vekolî bênekirin. Morales xwe şêrpence lê nebû belê hevjîna wî bi şêrpenca pankreasê mir û dayika wî bi nexweşiyeka dî mir. my mother Dayka min bi şêrpenca singî mir û min pê xweş e ku min parçet leşê wê kirîne barebî û ji encama nûke petêjin 900 nexweşê şêrpenca singî sax nimînin ku başirîn pilleye bo vê nexweşiyê her wisa ez hez dikim hema ji me re hebit bo şêrpenca pankreasê. Lê vekala rêkê başir peyda kirîne bo çareserkirina awayî diyê şêrpenca ku gelek ji wan nûke nemayîne li dîv gotina Dr. James Kakis. Millions of people are now cured of cancer. Bê milyona kes nûke ji şêrpence hatine çareserkirin. Ev e jî peyameke ku rast e şêrpence hermaye. Belê dê şê xwe parêzî û xwe çareser bikey. Away with it. You can cure it. Kakis dibêjit em nûke pitir zanî ka çi awayê xwarinê bixwin û çi kirayê dî bikeyn wekû kêşana cigar rawastînin ve xwarina alkoholê kêm bikeyn û pitir werzişê bikeyn. Ev e dê bine eger ku mirov şêrpencê venegirit. Ev rapor teşbîşka Kurdiya dengê Amerîka hate belavkirin.